lebyi bya mahungu ya SABC Twi kusuka Studio 10 Auckland Park a languteni lama nga ranga mahlweni madyambu lama. Maphorisa va sungula vulavisisi bya xivangelo xa mafu ya maphorisa manharhu. Holobye bya timali u ta andlala mpimanyeto wuntshwa n'hweti leyi taka. Languta mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 ri perile. Khoto ya le henhla ya Western Cape hi Wavuntlhanu yi languteriwe ku ya avanyisa eka ntengo wo tlhakisiwa no xavisiwa ka xinhwanyatana Jocelyn Smith. Vachuchisi na magqweta ya vahehliwa va katsakanye no gimeta ntengo eSaldanha Bay laha ntshamo wa khoto ya le henhla a wu khomeriwe kona. Vahehliwa va katsa mhani wa n'wana ku nga Kelly Smith na murhandziwa wa yena Jackin Apollis. Xinhwanyatana Jocelyn xa nyamalarile. Hi nkarhi wa ntengo endzeni ka ntengo, mahlori u teke xiboho xo mihlambuluko ya Vanrein na Apollis ya tirhisiwa eka ntengo. Gqweta ra Vanrein u byele khoto leswaku vachuchisi va na nandzu wo ta ehenhleni ka muhehliwa. U ri vulavisisi bya ku lahleka ka n'wana ku yeza xiyimo xa le hansi. U tlhela a kombela ku khoto yi nga teki vumbhoni bya le Richard Lobart hikuva u na vunwa. I humble submit before this court that the state has failed dismally to prove its case beyond reasonable doubt, and that the defense has a right to choose if they want to remain silent. They won't ask permission from the state for that right. I'm referring this to the case that was referred by the state of Bosak. I request my client not to be convicted on these charges. Vachuchisi va ri eka milandzu yo tala ku tlhakisiwa, vuxokoxoko byo tala byi kumiwe eka mutwisiwa ku vava, kambe eka lowu nandzu Jocelyn wa lahlekile. No compelling evidence before this court, no strong evidence before this court suggesting that my client committed an offense of trafficking in person, kidnapping, and all, any conspiracy. Kuvikwa leswaku Smith yena a nga luka mano hi xavisa n'wana wa yena. Munghana wakwe Lombat loyi sweswi a nga mbhoni ya mfumo u byele khoto ku Smith u xavise n'wana eka xikongomatanda hi 20 wa magidi wa tirhandi. And I submit, my lord, that because of the passage of time and the attention that this matter got, he received information, and as time progressed, he adapted his version of what may have been said to him. And coming back to the law, my lord, I submit that he was a single witness in this instance also. Although he did relay his version, according to him, Ms. Smith is the only one who explained to him what the plan was. And for that reason, his evidence should be treated with caution. Gqweta ra muhehliwa u ri vumbhoni lebyi nga nyikiwa ekhoto a byi kombi ku Smith u na nandzu, hambiswiritano vachuchisi va ri u na nandzu. But Stephen Coetzee, corroborated by the reports made afterwards, his demeanor, his character, there is no way that that man made this up and fabricated this. Muahluri Nathan Erasmus u lerisele leswaku switluliso le mahlweni swi vekeriwa mindyangu ya vahehliwa ni vandlangu wa Jocelyn. U ta ahlula hi Ravuntlhanu hi awara ya 10 nimixo. Vaaki va le Mangaung eBloemfontein va tshukile no hlamala ngopfu endzhaku ko twa mahungu yo kumeka ka maphorisa manharhu lava nga nyamalala vhiki leri nga hundza. Maphorisa va nyamalala va kongome eLimpopo laha a va tirhela kona kusuka eka vona eBloemfontein. Mintsumbu ya maphorisa yi kumeke enambyeni wa Henops eCenturion Pitori tolo. Ku kumeka ka mintsumbu yinharhu ya maphorisa swi tise ku chava lokukulu. Vaaki va ri maphorisa a va ha ri vantsongo no tlhela va va na vumundzuku lebyinene. What is more shocking is the circumstances around their death, because when I first heard the news, it was suspected that they had been kidnapped, and when time goes on, their bodies are found. It is not clear whether it was an accident or that and that.
But we are grateful that they are found. At least we will know what happened to them. But as a nation, we are definitely crying. Ke le bohloko haholo ka ketso e leng hore e etsahetse haholo jwang ka batho ba leng hore ke bona be re tshepetseng ho bona hore ba tla re pholosa ha ketso e etsahetse ho bona e se ka mmuso wa rona o ka tisa letsoho tlasa dipatlisiso tsa ketso e leng hore e etsahetse haholo jwang le batho ba banyane dilemong. Nhlangano wa maphorisa wa Popcrew eFree State va ndhundhuzele swirho swa SAPS lava nga tirha hi matimba ku lavisisa. Nhlangano wu tlhele wu rhumela rungula ro chavelela eka mindyangu leyi nga wela hi khombo. As Popcrew to appreciate the smooth reaction and the intervention made by the National Commission of the South African Police Service insofar as ensuring that he really visits the families and also come up with a clear multidisciplinary team that led to the discovery of the bodies. Xikhongelo xo seketela mindyangu ya lava nga hundza emisaveni xi ta va eBloemfontein mundzuku. Holobye wa timali Enoch Godongwana u ta andlala wun'wana mpimanyeto wa tiko hi ti 21 ta n'hweti leyi taka ya Mudyaxihi. Leswi ta endzhaku ka loko mfumo wu boheka ku cinca mpimanyeto lowu sungula laha a wu bohi ku tlakusa xibalo xa VAT leswi nga soriwa swinene hi vaakatiko. Godongwana u ri mpimanyeto wa n'hweti leyi taka wu nge katsi ku tlakusiwa ka VAT. Holobye wa timali u hlamusele leswaku humelelaka eka tin'hweti leti nga hundza mayelana na mpimanyeto tanihi ndlela yo dyondza. Godongwana u ri Afrika-Dzonga ro sungula ku va na mfumo wa nhlengelo tanihi leswi un'wana na un'wana a nga le ku dyondzeni. We must do more with less, review government spending critically, root out waste. Every cent of public money must be spent wisely. The second issue, we must strengthen revenue collection. As you are aware, in the same budget, I'm making provision for SARS to collect more, particularly for those who still owe SARS, to deal with illicit trading. Xipikara xa Parlamente Thoko Didiza u ri Parlamente yi nge yimi ku tirha kambe va ta landzelela tindlela hinkwato ta nawu ku ta na mpimanyeto wuntshwa lowu nga ta andlariwa hi siku ra 21 n'hweti leyi yaka eka yona. The Money Bills Act that prescribes the timelines as to when, how much time in terms of the fiscal framework which the committee must reflect and then come back to the House. The division of revenue, it's also in the money bills which prescribe that it must be 35 days. So I do think that all of us as members, we understand those timelines as provided by the Money Bills Act. Godongwana u vula leswaku ku yisa emahlweni va lomba mali a swi le ka makungu ya vona tanihi leswi va nga le ku tirhiseni ka 1 wa biliyoni wa tirhandi ku hakela xikweleti lexi nga kona. Ntshamo tshinya Gqwetankulu ta Limpofu wu yisiwe ka siku rin'wana hikwalaho ko famba ka gezi no lava ku endla ku cinca eka tsala ra swihehlo ehenhla ka Mpofu. Ntshamo wu khomeriwe ePitori. Advocate Mpofu SC u langutene na mune wa swihehlo swa makhomelo yo biha tanihi Gqweta. Swiphiqo swa gezi na ku suriwa ka milandzu hi muahlurinkulu Mandisa Maya ni khale ka musirheleri wa vaaki Advocate Thuli Madonsela swi endla leswaku ntshamo wo ntshinya ehenhleni ka Gqwetankulu ta Limpofu wu ntsiriwa emahlweni kambe a ku vanga na siku leri nga vekiwa. Nhloko ya Council for the Advancement of South African Constitution kumbe CASAS Lawson Naudu loyi na yena nga mangala nandzu u ri yena swi n'wi khumbi tanihi leswi ku yisa emahlweni ka nandzu lowu a nga wu mangala wu nga riki emavokweni ya vanhu van'wana. Well, the two charges that relate to Advocate Mpofu's conduct in relation to Professor Thuli Madonsela and the Chief Justice Maya, we've been informed that those two individuals did not want to proceed, but the complaint was laid by CASAC and was not dependent on the approval or even the evidence of those people because the evidence is publicly available.
Mpofu u ta yimela milandzu leyintshwa u tlhele a ku leyi ku va ndlela yo n'wi thyakisa vito. I am on record on SABC as having said myself that this whole thing is a witch hunt which is politically motivated. I mean, some of these charges, as I said, are very laughable, to say the least, and those laughable charges have been dropped to prove that they were indeed laughable. Even the remaining ones, I think, are just nonsensical equally. So it's a question of time. So the climb down by the LPC in withdrawing these charges was something to be expected. Kambelo anga mangala nandzu 2023 u bakanyisiwe ehlo sa Mpofu so mhaka leyi yi kuceteriwa hi tipolitiki. This is an issue of great public concern in terms of the conduct of senior members of the legal profession that has the propensity to reduce public confidence in legal processes and ultimately in the rule of law. So this is about upholding standards of professionalism and integrity in the advocate's profession. Sweswi mehlo hinkwawo ya le ka magoza lama LPC nga ta ma teka ku ya emahlweni. Khoti ya Vumbiwa yi bohe leswaku vabohiwa va pfumeleriwa ku tirhisa tikhompyuta kumbe ti-laptop. Leswi ta endzhaku ka loko mubohiwa Mbalenhle Ntuli a ye ekhoti ya Vumbiwa endzhaku ka loko a aleriwa ku va na laptop yo n'wi pfuna eka swa dyondzo. Nawu wa ndzawulo wa makhotso wa sweswi wu pfumela vabohiwa ku tirhisa tikhompyuta ku ringana 5 wa tiawara naswona hi masiku yo karhi ntsena. Khoto yi kume leswaku nawu lowu wu onha timfanelo ta vabohiwa ta leswaku va kuma dyondzo. Khoto yi lerise leswaku wu cinciwa nawu lowu naswona vabohiwa va pfumeleriwa ku tirhisa ti-laptop eka swa dyondzo kumbe tikhompyuta kambe tikhompyuta ta vona ti nga vi na yona internet. Order of constitutional invalidity made by the Supreme Court of Appeal is confirmed. 2. The Policy Procedure Directorate Formal Education, as approved by the second applicant and dated 8 February 2007, is unconstitutional and invalid to the extent that it prohibits the use of personal computers in cells for purposes of further education in circumstances where such use is reasonably required for such further education and is set aside. 3. The order of constitutional invalidity is suspended for 12 months from the date of this order. Kasi loko emavhengeleni hi languta dzana ra masiku ya mfumo wa President Donald J. Trump. Tshama na hina. Malanguta mahungu ya SABC. President wa America Donald J. Trump u heta dzana ra masiku a teke xitulu ra vumbirhi ku rhangela tiko leriya. Kambe u se hambana hi mavonelo ko hlaya na mfumo wa Afrika-Dzonga. Trump u hlongole muyimeri wa Afrika-Dzonga eAmerika no tsema mali leyi nyikeriwa minhlangano yo pfuna vanhu laha tikweni. Trump u tlhela xungeta ku lan'wa a nga ti enhlengeleteni ya matiko ya G20 leyi nga ta va laha Afrika-Dzonga hi n'hweti ya Hukuri. A gentleman named Elon Musk. Eka mfumo lowu nga rhangeriwa hi Trump, munhu loyi a kombisaka a ri ni matimba eWashington i muAfrika-Dzonga. Elon Musk u teke vulawuri eka mfumo naswona minxavo ya mabindzu ya yena yi tlakukile. Elon Musk is a brilliant guy. He's somebody that really understands how to disrupt things, how to get more efficiency out of inefficient processes. But you can't come in 100 days and fix the government. I think one of the things that Musk is able to do is provide as a heat shield to President Trump. Instead of attacking Donald Trump the last 100 days, they've been attacking Elon Musk. Kambe President Trump u soriwe swinene eka ku tlakusa xibalo xa nhundzu yo xaviselana ka matiko ya misava ku katsa na Afrika-Dzonga hi 30%. Trump u vuye a cinca miehleketo a yisa xibalo eka 10% ku ringana 9 wa masiku ku pfumelela minkanerisano. Holobye wa timali Enoch Godongwana u ni ntshembo leswaku ku nga ha fikeleriwa ntwanano. Our colleagues from trade and industry, they are developing as part of that engagement. They have had some informal engagement and sensed what the Americans require and are making a proposal in that regard. Kambe swi komba onge ku ta va minkanerisano yo tika tanihi leswi vuxaka bya Afrika-Dzonga na Amerika byi nga nyaka pfala kusuka na Trump a teke vulawuri bya White House.
president wa America o hlongole muyimeri wa Afrika-Dzonga ya America endzhaku loko a sole Trump u yimise ku seketela Afrika-Dzonga hi swa timali a tlhela vula leswaku va nga ngheneli nhlengeletano ya G20 leyi nga ta khomeriwa eJoni lembe leri u sola nawu lowu ku pasisiwaka wo teka misava tani hi xivangelo van'wana va sole goza leri nga tekiwa hi Trump. The G20 was created precisely to bring together countries that are major players around the globe in international order. They don't always agree with each other, which is part of the point, but they do understand that they bear a responsibility. Van'wana va tshemba leswaku u ta cinca miehleketo hi ku famba ka nkarhi. President Trump wants to be taken seriously, and he's not going to miss an opportunity. For Donald Trump, you have to understand, for him, it's all about making deals. And you can't make deals unless you establish personal relationships, and you can't do that if you're going to boycott these countries. Nkarhi ni swo tala leswi fanele ku fikeleriwa ku fana no tiyisisa vuxaka bya mabindzu no thola muyimeri wa Afrika-Dzonga eAmerika. Malelaka ya randi ya vevuka loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 18 rand 64 cents, pondo i 24 rand 85, euro i 21 rand 18 cents, kasi pula tiko akila na Botswana i 1 rand 35 cents. Minkavelo ka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $3,302 a ounce, platinum i $964 a ounce, kasi nxava oil mbesi i $63.28 imphongolo. Kasi tlhela ka hungu ro sungula ku karhi ku endliwa vulavisisi ku kuma xivangelo xa mafu ya maphorisa lama ya manharhu lava mintsumbu ya vona yi nga kumeka enambyeni wa Henops ePitori. Holobye bya maphorisa Senzo Mqunu u vile na nhlengeletano na matiko mahungu eLimpopo ku vika hi laha vulavisisi byi fambaka kona. Nhlengeletano ya swirhonkulu swa ndzawulo Minmec hi laha va vulavulaka kona hi matirhelo ya mfumo loko swi ta eka mphakelo wa vukorhokeri eka vaaki. Hi laha swifundzankulu swi kumaka nkarhi wo kombela ku seketeriwa eka mapfhumba ya vona yo lwisana vugevenga. Gauteng va tshemba leswaku nhlengeletano leyi yi ta pfuna swinene eka ku lwisana na vugevenga. Came to this Minmec as the province not only to cement the relationship that we have developed with the national ministry, but also to get feedback on the agreements that we have signed with you, and we got a heartwarming report on the relationship and the agreement that we've established with you to assist us to deal with the issue of crime in our province. We remain embarrassed and ashamed that we are the epicenter of crime in our country, and every form of support and guidance that is provided, we will indeed appreciate it. Hambi swiritano nhlengeletano yi hatlane na ku kumeka ka mintsumbu ya va constable vanharhu enambyeni wa Henops. Constable Qabekhulu Linda, Kiamukhetsu Boys na Boipilo Sinoge ava kongoma eLimpopo eka xifundza xa Waterberg na Capricorn laha ava ya tirhela kona tanihi xiphemu xa Operation Vala Umgodi laha va nga nyamalala vhiki leri nga hela. Maphorisa va vula leswaku va vike ku nyamalala ka vona loko va nga ti entirhweni hi Ravumune lowu nga hundza. Maphorisa va ri va karhi ku hlotana na movha lowu lavanharhu a va famba hi wona. Va ri nkandziyiso wa le ka tigede ta e-tolling wu le ku pfuneni swinene eka vulavisisi. Of course, the signal of the tracker that it went up to 5 o'clock, at this stage we cannot deny or accept that, but we can take it that probably it is the case. One, we have to take note probably that maybe the battery on the car took time to, even in the water, it took time to lose signal, that we are not those experts. We can't really argue against the tracker company or what they are saying. Maphorisa va kombela ku nyikiwa nkarhi va kota ku tirha ntirho wa vona. We are then urging the public to, although free to express themselves, but have compassion and sympathy with this sensitive matter, and not create wrong impressions about what has happened, and replace facts with speculation and just thinking of individuals.
maphorisa va ri ku ta endliwa swikambelo swa swivangelo swa rifu. Baka hina mahungu lama mkhomelona ka siku ra namuntlha i Kansas Swinene ku va mi langutiseni. Tsesi Baloyi u ta landzela na Mashele. Mina vito i Musa Mabunda. Riperele. Reperile leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile eka madyambu ya namuntlha timpfula ta hisa emahlweni ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le Northern Cape ku ya exifundzeninkulu xa le Eastern Cape na kwala ku mpfula kambe hi ta va karhi nghena exifundzeninkulu xa KwaZulu Natal ku ya kwele exifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi ku languta eka siku ra mundzuku mpfula ta hisa emahlweni ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa le Western Cape kasi ku languta Gauteng na kona ku ta va karhi ku mpfula nga ta va yi famba kwalomu ka 60% ku tsana le exifundzeninkulu xa le West kasi loko hi languta swilemukiso kusuka eka vavumbi va maxelo ku ta va karhi ku langutana moya wa matimba lowu nga ta va karhi famba ebuweni ri nga le kwale Eastern Cape ku ya kwele KwaZulu Natal kambe ku ta va karhi ku langutana mpfula ya tilo exifundzeninkulu xa le Northern Cape kasi le ka siku ra mundzuku kona ku langutana ku ha ri swilemukiso leswi ya ka mahlweni ku langutana mpfula ya tilo exifundzeninkulu xa Gauteng Northwest ku katsa na xifundzeninkulu xa le Free State kasi ku ta va karhi moya lowu nga ta va karhi u hunga ebuweni ra Eastern Cape kasi loko hi languta eka maxelo ya swifundzankulu kona hi raka xifundzeninkulu xa Gauteng u nga langutela maxelo mo hola laha nga ta va karhi ku nghenela timpfula Pretoria ta va ri ka 24 loko languta Joni yi ta va ri ka 22 hi languta xifundzeninkulu xa Limpopo u nga langutela maxelo mo hisa ngopfungopfu loko languta ta fana vo Giyani ku ta va karhi ku hisa Musina ta va karhi hisa kasi Thondo yona yi ta va ri kwalomu ka 33 languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga u nga langutela maxelo mo hisa Skukuza ta va ri ka 36 loko ta Mbombela ta va ri ka 27 Mashishini yona yi ta va ri ka 23 languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu Natal u nga langutela maxelo mo hola loko ndhawu ta fana Ulindi ku ta va ku Richards Bay ta va karhi horile kasi Ladysmith yi ta va ri ka 24 languta xifundzeninkulu xa le Eastern Cape u nga langutela maxelo mo hola swinene loko languta ndhawu ta fana na Umthatha ku ta va karhi ku horile Komani ta va horile kasi loko ndhawu ta fana East London ku ta va horile 21 loko languta xifundzeninkulu xa le Western Cape u nga langutela maxelo mo hola swinene loko languta ndhawu ta fana George ku ta va karhi ku horile Riversdale ku ta va horile Mosel Bay na ta va karhi horile 16 kasi loko languta xifundzeninkulu xa le Northern Cape u nga langutela maxelo mo hola loko Kurumani ku ta va karhi horile Kimberley ta va ri ka 18 kasi loko languta Upington ta va ri ka 18 na yona loko languta Free State yona u nga langutela maxelo mo hola la nga ta va karhi ngela tifula Sasolburg ta va ri ka 22 Frankfurt ta va ri ka 20 kasi ku languta exifundzeninkulu xa Northwest u nga langutela maxelo ma kahle swinene la nga ta va karhi ku nghenela timpfula ngopfungopfu loko languta Rustenburg ta va ri ka 24 Potchefstroom ta va ri ka 23 u loko ndhawu Mahikeng ta va ri ka 24 la ku ri maxelo mkhomelona eka madyambu namuntlha ra Perele.